tembak terus. Tembak yang botol-botol itu. Tembak botol-botol. Nah, supaya kakak main terus. Tembak botol. Itu lagi. Tembak. Tembak, kakak tembak terus. Kakak menang. Tembak terus. Ya guys, sekarang kita lagi di mana? Lagi di mana, kakak? Ya, lagi di mana? Permainan? Di Fun World. Ya guys, sekarang kita lagi di Fun World. Lagi liburan di sini, tepatnya di Ambon Manisha Square, di gedung atau di Hotel Santika Ambon Manisha Square. Di lantai 3 nih guys, baru dibuka. Oke guys, sampai jumpa. Oke guys. Ya guys, kita mau lihat pemandangan. Pemandangan ini guys. Wow. Ini dia pemandangan dari lantai 3 Ambon Manisha Square. Ya, sana JMP. Ya, itu dia guys. Oke guys. Oke guys, kita akan pulang. Ya, loncat. Ini dia Mr. D lantai 2. Ayo loncat, jalan. Oke.
Oke guys, kita kembali lagi ke rumah.